O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekengamus. Hello, kabarokya! It's me, Ate Casey. Pamilyar ba kayo sa narinig ninyong awitin? Tama! Ito ang himno opisyal ng Birhen de los Remedios. Virgen de los Remedios? Sino yun? Ano yun? Gusto ninyong malaman? Tara, kwentuhan tayo! Nagsimula ang debosyon ng Virhen de los Remedios noong panahon pa ng ika-12 siglo sa bansang France. Dinala ito sa Pilipinas ng mga Kastila at noong 1624, inalagay ang unang imahen sa Malate Church sa Maynila. Noong panahon ng World War II dito sa Pilipinas, partikular sa Pampanga, nagkaroon ng malaking suliranin. Naglipa na ang komunista sa lalawigan at naging malaking hamon ito sa mga Kapampangan, lalo na ang mga debotong Katoliko. Nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng mga mahihirap at middle class sa mga nasa alta sosyedad na may-ari ng mga lupain. At dahil dito, ang unang obispo ng Diocese ng San Fernando, Pampanga na si Obispo Cesar Maria Guerrero ay nais buhay ng pagbibigay debosyon sa Birhen Maria dahil ang nasabing obispo ay nagmula sa Malate, Maynila. Naghanap ito ng isang imahe na katulad ng Birhen de los Remedios hanggang ito ay nakahanap sa isang simbahan sa Barangay Baliti sa bayan ng San Fernando. Agad itong sinabihan ang namumuno sa sakop ng simbahan upang magamit ang imahe para sa itinatayong krusada na tinawag na Crusada de Penitencia y Caridad o sa Ingles, Crusade of Penance and Charity. Sinimula ng krusada noong May 1, 1952 sa parokya ng San Miguel Arcangel sa Masantol, Pampanga at dinala sa mga bayan, barangay at purok ng Pampanga. At hindi naglaon, sinali na rin sa krusada ang Santo Cristo del Perdon upang lalong mapatibay ang ating pananampalataya. Naging mabunga ang krusada, nagkaroon ng pagbibigay ng lamak at pagtutulungan. Lalong tumibay ang pananampalataya ng mga Kapampangan sa ating Panginoong Hesus at pagtitipusyon sa Birhen Maria sa titulong Virhen de los Remedios o sa wikang Kapampangan, Induni Kapaldanan. At sa labis na pinakitang debosyon sa mahal na ina, nagawa lang ito ng canonical coronation noong 1956 sa Papal Bull na inilabas ni Pope Pius XII. Marami mang pagsubok ang naranasan ng krusada, ito ang nagpatatag upang maipakita ang tunay na pagmamahal natin sa Diyos at sa ina nito. Patuloy ang krusada sa paglilibot sa iba't ibang bayan ng Pampanga upang ipadama na mayroong mahal na ina na laging umaantabay at nagbibigay lakas sa ating mga Kapampangan. Siya rin ang laging tumutulong kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Hayan mga kaparokya, sa maikling kwentuhan natin, ating nakilala ang Induning Kapaldanan at tula ni Kapampangan na si Virhen de los Remedios. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. Virhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Hanggang sa muli kaparokya, it's me, Ate Casey. Bye!
abalo tamo, karening kakasal, agad tamo pong ipabalo king kakatamong kura paroko, iamong Paul Velasco. Salamat po. Siklod tamo po. Oratio Imperata para king kapayapan. O Diyos, ibpaming at syubanwa, ginuning kapayapan at katuliran, mapakumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panahon, ning misusubing kagutgutan, king pisasabian politika, ning dayat malat, kaniting ke kaming dake, ning yato. Karing may nga labas sa panahon, pepanatilian mo ing kasalpantayanan mikeka, anting metong abansa. Ing kasalpantayanan mi kingganaka at kaya panmulog, yang may ngabos alang kasasagkulan ke kami, karing mikakarakal a kalamidad, ape pasari ning ketubuan, antimurin, karing sagkul agewaming tao, ke kabaning istoryami, anting bansa. Iligtas mo kami, O Ginoo, iba't king makatakot a dalumdum ning gyera. Pakiramdaman mula ring panigapumi, ngening daralong kami keka. Pakaluluan mo kami, O Ginoo, anguan mo kami, iba't karing puwersading dewakan, amitatake, king karokan, karing pamuntok ning yato, uling maniwala kami, ela tao ring kalaban tamo, nune espiritu lang pamuntok, ila ring atyu king kayo payan, at ding talapam nibala na ning karalumduman, amagari king yatong iti. Ding espiritual akawal ning dewakan, king mabilog ayato. Ipanalangin mila ring pamuntok ning mi panibalan gawang masakit a desisyon para king bansami. Ipagkatiwala mila ring kapanayan mi keka, pati na ing paintungulan mi, layon maniga po king pamamatawad at pakalulumo, karing penandit, apauli ring takot at suspecha mi, midungisan ing panlalawe mi, at meging dala ning ewustong pamangampi at pamikasama, karing aliwang, katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalampuke ka, O Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapaning kapayapan mo. Nung nuka rin ing pamikasama, iyatad mi ing pamikalugod. Nung nuka rin ing pamipanasakit, ing pamamatawad. Nung nuka rin ing pamagduda, ing kasalpantayanan. Nung nuka rin ing kasiranlob, ing kapanayan. Nung nuka rin ing karalumduman, ing sala. Nung nuka rin ing kalungkutan, ing tula. Itiyadungan mi, king kapamilataning ginuming Kristo ng anak mo, ang mabibye ampon magari kambemo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Fernando, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen.
Maya-payabak po kay kayungan. Kaniting misa, pagmasosyantaya ing solemnidad ning Birhen de los Remedios. Kaniting misa iabetala ding makatuking kayadwanan. Para ka rin kapasalamatan ding lectors and commentators, Asheret, Catechist, Ruperto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Rudy and Baby Manalastas and family, Marie Chris Mandap, Castro and Reyes families, Cheryl Castro Reyes and family, Cristobal family, Aina Esguera, Joel Ocampo and family, Ramon, Darlene, John Raymond and Julia Alonzo, Boy and Liza Argao and family. Para ka ring magmasusi king Aldoding Karelang Kebaitan, lalong-lalo na'y Romeo Catu, Maria Angela de Belen, Remedios Pineda Santiago, dimpong magmasusi king Karelang wedding anniversary, golden wedding anniversary, i Ed Encel Morales. Para po ka rin kapag nasanda di Ernesto and Nena Ong, Arnold Mendoza and family, Sarah Canlas, John Nicole Manyo, Jamil Ann Manyo. Para po king pa mag-take ng bar exam, Andrew Dayrit. Para ka rin quick recovery or complete healing dading kapatad tamong masakit, lalong-lalo na'y Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Jo Sampang, Margarita Balingit, Diosdado Guevara, Rick Gutierrez, at Romeo Catu. Etala po kakalingwan, ipanalangin, ding kapatad tamong mayango na biye, lalong-lalo na'y Jesus and Adoracion Callas, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Ireneo and Epipania Santiago, Dr. Robert Flores, Emiliano de Guzman, Florante Cortez, Rex Villanueva, Jose Velasco, Corazon Requirme, Ray Alvis, Mario Malyari, Antonio Co, Rosario Samson, Gloria Esguera, Macario, Carmen, Antonio, Romeo, Eduardo, Sotero Cristobal, Alejandro Cristobal, Romeo Aquiles, Daisy Pamintuan, Roberto, and Carmen Ramos at ding Maldang Kaladwa king Purgatorio. Talakad tapo at ikantataya ing dalit a pamuklat.
kaniting misa, yabetamo naman, karing katang panalangin, ing makatuking kayadwanan. Ganakantalat ipanalangin, ding sablang memalen, ing lalawigan kapampangan, ang timurin, ding sablang talasalpantayang katoliko, ning Archdiocese, ning San Fernando, kabang pagmasusyantaya, ing kapiestana, ning katamong patulunan, ing Birhen de los Remedios. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kayadwanan, ding miyasawang Boy at Mel Makapagal, king anibersaryo ning karelang kasal, ang timurin, para king lubos ng kapaldanan, Dionisia Esguera, at para king kaladwa ng Alison. Mitipon tamo, king lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ing grasya't kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kay kayo. At keka antimurin. Anting meto nga balayan ng Diyos, ketiking lalawigan kapampangan, pagmasusyantayang ngeni ing solemnidad ning Birhen de los Remedios. Siyantalang ngeni rin kakatamong kasalanan. Lalong-lalo na karing penandit, etamo gimpanan ning kakatamong papil, ban mamielunas, solusyon, remedyo, karing kakatang mialiwang problemang panlipunan king lalawigan. Mawad tamo ngening pakalulu at sikanan king Ginoo. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyailiwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko ang Santa Mariam Kapilanmang Birhen, karing sablang anghelang pon santo, at kay kayo kapatad, king ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana king Bie alang angga. Amen. Cristo pakalulu, Cristo pakalulu, Cristo pakalulu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Itamungan po. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis. Manalangin tamo. O Diyos, aginumi, kingaldoy ti, pagmasusyan mit, pasalamatan keka, ing panga korona na, ning nuwan na indu, ning kakamal-kamalan ay anak mo, ing Virgen de los Remedios, indu ning kapaldanan, antimong reyna at tula, ning lalawigan kapampangan. Ipaniga po mi keka, ing isundumong tutugtug, karing pibale-bale, ampon balen mi, ing kapaldanan, king kaladwat katawan, ban manatili kekamingan, ing kekang kapayapan. Iriadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, Diyos ang mabibiye, ampon magari kambemu, king kametong aning banal na Espiritu, manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng propeta Miqueas. Dapot ika Belen Efrata, ing pekamalating dili karing pamilyan ng Huda, manibat kaya ka, mibait ya itang ipalto kung pamuntok amiral king Israel, ding pipumpunano, at ataluntunlo penibatan, king mga paunang panahon. Karing aldo ang malambat ng milabas. Uli nito, ingginu, painggulutan nila ang gaking panahon ang mga nakyo, itang babaeng miraramdam. King panahon na ito, ding makatagan pa karing kalahiro, ang makaugse karing aliwan lugal, miyagom lang pasibayo, karing sarili rang kabalen a Israelita. Potang datang ni, ya ing maging pastul at sumese king kawano, kambening si kananing ginu, kambening kamalan ni lagyuning Diyos no.
mi biebelang panatag ding sakop no, pablasang manibat kanito, iladlad na ing kayo payano, ang gana karing sepo no, ning labuad. Ing karatunan dalub ding memalen ning hudo, ya mismo ing maging kapayapan. Ing amano ning Ginoo, Salamat King Diyos. magsayayang kaladwa ko, paulining dapat na ning Ginoo. Magsayayay kaladwa ko, pahuli ning dapat na ning Ginoo. Ako Ginoo, manalig ko, king mapamakalulong lugod mo, king makaligtas mong sawok, pamatulan mesa, ing puso ko. Magsayayay Ginoo, kaladwa ko, pahuli ning dapat na ning Ginoo. Dalitanan king Ginoo, uli ning kapayapan, akakuna depatan. Magsayayay kaladwa ko, pahuli ning dapat na ning Ginoo. Pamamas ng ibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karin Roma. Kapatad, baluta mo, kinging Diyos, makitambayan niya, karing sablang malugod kayo. Ngening ing sabla, papalyarya ng makakayap, karetang sablang inaus na't pinili, agpang king para sana. Ilaretang pinili na kanita pang minunang panahon, at telagana namang mitulad tune, king wangis na ning anak na. Ban kanita, ing anak na yang maging pekapangane, karing dakal amikakapatad. Inaus na laretang telagana para kaniti, detang inaus na kaya lang pepabanalan. At emu ing pepabanalanala, nune, de kaya nanala naman, king ligaya na. Ingamano ning Ginoo, Salamat King Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Nuan ka, Banala Birhen Maria, mga intulid karing sablang kapurian, ibat keka, sinlagyay ngaldoning hustisya, i Kristong Diyos tamo. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo manatiliya ke kayo. At keka ang timurin, Pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. King Katlungaldo, mi kakasalan ka rin king Kana, Galilea, at yukarin ing ima ng Jesus. May kumbiraya naman ni Jesus at ding alagad na. May gisa ning alak, inya imariyang imana, sinabi na kaya gisa nan lang alak, nga nang may kibat Jesus. Babaye, paburen mo, ing oras ko, epa, dinatang.
nga nang sinabing imana, karetang ipos. Daptan yu ing nanumang sabyana ke kayo. Karin ating anam atapayan, ing balang metong kareti, mikakalaman yang 20 o 30 galon adanum. Makasadyala deting tapayan, para king seremonya ning pamaglinis daring Hudyo. Sinabi ng Yesus karing ipos, katmuan nyo lang danum ding tapayan, at kitmuan dala ang gaking labi. Kay ba't nanita nga ng Jesus karela, ngeni sumalo kayo at idalayo king manibala kaniting kasalan. Inya, delara king manibala king kasalan, at tikmana ing danum ameging alak. E nabalo ning manibala, nung nuka rin iba't itang alak ay ta. Oneng baluda ring ipos asinaklu king danum. Inaus ne ning manibala ing lalaking kinasal at sinabi na kaya, kaugalyan ing yapag mo muna ing manyaman aalak, at nung dakal na laainom ding bisita, kanita pa mo iapag ing alak amay na. Oneng ika, tauli mong lege ing manyaman aalak. Iti milyari karin ka na Galilea. Iti yung mumunang milagro depat ng Jesus. Karina pepakit ing kayupayana, at iti meging dalan nening pamaniwala rakeya ding alagad na. Kay ba't nanita, mintaya Kapernaum. Kaya bene imana, ding kapatid ng lalaki, ading alagad na. Men natilila ka rin, kilub, ning mapilan ayaldo. Ing maya pabalita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Nung eko magkamali, inyang milabasan na August 29, ning banuang kasalukuyan, pepalwalyang metong nga dekreto o kautusan ing kakatamong arsobispo, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, megdeklara king magumpis na king banuang iti, 2024, ing Setyembre 8 o September 8, nanuyamang aldo tumud, ang giyang aldo yang Domingo tumud, pagmasosyane ning mabilog alalawigan Kapampangan at ning Archdiocese ning San Fernando, ing solemnidad ning pangabait ning Indong Birhen Maria, ing Virgen de los Remedios, ing patulunana ning lalawigan Kapampangan. Inya, nganing banwang ngay ni, migleleya pa mo ing 23rd Sunday in Ordinary Time. Bangkanita, anting metong at alasal pantayang Kapampangan, adinan tayang pansin, ing malalam ng kabaldugan, ning debosyon, king Birhen de los Remedios. Kaniting pamigunam, agatanda kayong balikan tayo misan po, ing penibata na niting debosyon, keti lalawigan Kapampangan. At lawenta mo, nung nano ing kabaldugana, nung nano ing amanwana, ning kwento na ning debosyon kete Pampanga, king kekatamong kasalukuyan a panahon. Lalong-lalo na, karing harapan tamong mialiwang hamon at problemang panlipunan, anting metong alalawigan. Madalas ko pong sasabihan kayo, king pangadistino na keti, ning mumuna tamong obispo, Obispo Cesar Maria Guerrero, inyang September 8, 1949, metong karing minuna ng gewa, yapin ing pamandalo na karing mialiwang parokya at balen, asakop ning bayong diocese ning San Fernando, lalam ning lalawigan Kapampangan. Aduang isalungat akatutuan ing kayang aobserban at ikit
king biye at kasalpantayanan ding kapampangan. Muna, ikit na, keti Pampanga at nakatamong karakal a natural resources. Dakal tamo kailugan, ating plaisdan, antimurin dakala asikan. Inya, makwal tayo, karing ausan tamong likas yaman, ing kapampangan. Oneng, ing ena a reconcile, king kayang isip, yapin ing bistaman dakal tamo natural resources, obat ating daranop, obat dakalang pakakalulu, obat laganap ing kakaluluan. Ing kadwa, yapin ing itamo kanong kapampangan, relihiyoso tamo, mapangadita mo, mapanyimba, at dakal tamo debosyon, mahilig tamong magprosesyon. Ngarapen, keraklan kareng katolikong kapampangan kosyang la. Ingena abot isipan, kosyang tamo, relihiyoso tamo, obat mi pate-pate tamo. Bistaman mapangadila den kapampangan, elamo mi pate-pate, mi pamatela pa, inyang panahon na ito. Uling ikit na ning mumunang obispo. Inggulo, kaya Pampanga, inyang 1950s hanggang 1960s. Asak siya na karingadwa ng mata. Ing pamipate ding asyanderong mabandi, karinggabon, at ding karelang kasamak. Ameging mistulang alipano ipos, ding panginuanda, amakibandi, karinggabon, akarelang pipagobran. Meka ding aliwake kayo, ikit dayta at aranasan. Madalas, abos wandala ding mabandi, ding pakakalulong ortelano. Eda babiye ing katuliran da, ding karelang kasamak. Deng alang laban ng ortelano, may nakit lang sumbungan at kakampi, kareng kapatad tamong huk balahap. Kaya yari na panak kanita ning gerang Hapon. Naning huk balahap, ewari nga na hukbong bayan laban sa Hapon. Ilareng talapagluwalo, ding mayabuso, ding militar, ding Philippine Constabulary, ila naman ding protektor, ding mabanding asyendero. Inya, ila ding milaban-laban, mipate at mipamate, dinanak ing daya kanita. Inya, meging kasebyan niya, ing maselan king lugalayta, maselan king San Luis, maselan na Rayat, maselan Mexico, maselan Florida Blanca. Karing lugal aliblib at masulok, maselan. Mi kamaragul lang gap, ding makwalta at pakakalulu. Oyta ing enalubos aintindyan, ning mumuna tamong obispo, yapong girero. At nakatamong karelihiyoso, dapat pate-pate tamo. Mipapamyasa, mipapanggipit, mipapagsamantala, at ing peka masakit dili, mipamate tamo. Inya misan, inyang kayarap nala ding mumunang damas de karidad, at ding leader laiko, karin king Bacolor, nga nang migsalita karela, may ngastila yang nga na, aquí en la Pampanga hay mucho piedad, pero poca caridad. Here in Pampanga, there is so much piety, but less in charity. Nga naware, as na kayong karelihiyoso, ikayong kapampangan, pero kulang ing pamikakalugod at pamagmalasakit busaliw. Nga naware, banal ko labi, pero
kapuso na ko mang babi. Oyan ing kabilyana ning lalawigan Kapampangan, at busal na niting kabilyan. Mibait ya ing meto nga krusada, ing mumuna ng lagyu, the crusade of charity and goodwill. Ing pamiyayambagan, o ing sharing, ing pamidadamayan at malasakit, ya ing metong karingdiwa ning krusada. At iti pisyagda at papasyag ding Kapampangan, kapamilatana ning lamak, ning abiyas, asukal, delata, akarelang titipunan, at ipabakalda king indong birhen, at ipamyeda king tutuking balen o parokya, mangailangan, lalong-lalo na ding peka kalulong dili. Ing lamak, metong yakareng remedyo, ikit na ning mumunata mong obispo, karing mga bayat ng problemang panlipunan ning lalawigan Kapampangan. Nga na po ning metong historiador o church historian, nga na, the crusade is meant to remedy the social ills of Pampanga. The crusade is meant to remedios, the social ills of Pampanga. O yan pala ing malalam ng parasan ng krusada. Pag nasanang mamielunas, solusyon, remedyo, karing miyaliwa ng problemang panlipunan ning lalawigan. Kapamilatana ning malasakit dat masabal king metong at metong ding talasal pantayang Kapampangan. At kaya rin na ning mumunang durot ning krusada, nano ing meging epekto, nga na ning himno opisyal, ding sablang memalen, pigdalamong lamak, metulalang dakal, kaya kapasalamat, kasalpantayanan, miyunlad, milablab, ing pamikalugod, agad, milaganap. Kasanting na, ning umpisana, at ning tune ng diwa ning krusada, kasanting na ning umpisana at diwa na ning debosyon ding Kapampangan king Virgen de los Remedios, kalalam na kabaldugan, eya mo pangkosyang, nune, pamanintunyang remedyo, karing miyaliwa ng problemang panlipunan ning lalawigan Kapampangan inyang 1950s at 1960s. Ating meni muna king pamanintun remedyo, aliwa mo ing gobernador, nune ing Obispo Maria Cesar Guerrero. Mekad, o yan mo naman ing panagkatamo, kekatamong kasalukuyan a Kapampangan, pasaw tamo king indong Birhen Maria, ing Virgen de los Remedios, at king anak ng Yesus, ing Santo Cristo del Perdon, ban panintuntalang remedyo, lunas, solusyon, ding problemang panlipunan ning lalawigan Kapampangan. Mabiyasa tamo king paralan ding mindu, manintuntamong manatiling solusyon, karing problemang panlipunan, lalong-lalo na king problema ning danok at kakaluluwan. Mekad, elingad ke kayo, ita mo mismo, atin tamong kaparokyang daranop, neng kaye, misan lamo patingapon mangan, adwang beses, o kaya naman, deng mismong anak da, ila ng manintun abiyas, ila ng manintun ulaman da, o yaning metong a realidad, ake katamong arapan, anting metong a parokya. E ayuda ing solusyon. Pansamantalaya mong lunas ing relief. Inyaawasan tayang pantawid gutom, pantawid kabuhayan. E mo naman sugal,
Uling malagad kayong tutudweting. Lalong-lalo na, pamanulak, droga. Uling, dakalang masisira biye, pauli na ning drugs. Disenti at marangal akabiyayan, yapin ing pangain tuliran, ding memalen kapampangan. Ayuda. Meto nga paralan, bang kanita, bibagwata mo king kakaluluan, yapining pamagaral, daring kay katamong anak at kayanakan. Education is one of the best ways out from poverty. O ini mangailangan niyang tiyaga, pamidakayan, ampon disiplina. Mangailangan niya namang dakal a pondo. Nuka rin lareng pondo at tsula kareng bulsata mo. Nuka rin ladeng pondo at tsula kareng bank accounts tamo. Nuka rin lareng pondo at tsula kareng bulsada deng aliwang politiko. Agewada ng kapanintunan at panakitan ing pamangobyerno. Kaluguran kong kapatad, nuka rin la deng pondo, at tsula kareng aliwang politiko, amigigisa ke katamo, king sarili tamong taba. Kunyari mo, pagmalasakitan da katamo, pero ibat lamo ke katamo, deng kwaltang pamyeda. Kailangan ing disiplina. Disiplina karing mabandi. Ban kanita pigilan ing naturalesa na ning tao. Akabang mikukwalta ka, bisa ka pa. Alayang pikabsyan ing tao. At Jesus, tuturo na kay katamo, nung makanano tamong supilan, iting naturalesa. Mabiyasang magsakripisyo, alang-alang karing aliwa. Kaluguran kong kapatad, kailangan tamo namang supilan, ingke katamong naturalesang mangamkam king gabon, daring makigabon. Sa pilitan lang palakwan, uling alalang akarapat. Kailangan tamong supilan, ingke katang kasakiman, ingke katang pangaganid king kayamanan, bibandyan at upaya. Kailangan tamo ing disiplina king sarili. Bang kanita magsumikap, bang kanita may kamasanting akabiyayan, kailangan ning tiyaga, bang kanita mayari king pamagaral, at alampusan ing kakaluluan. Kaluguran kong kapatad, dakal tapa problemang panlipunan, keti kapampangan. Lingad ke kayo, at tsula keti Pampanga, deng pogo hubs. Laganap ing drugs, keti Pampanga. Ing mialiwang sugal, small time, magumpisa keng bingo, kwaho, o kaya wedding, big time, casino, at tsuketi Pampanga. Ing problema ning milalong pamamulitika. Masanting ya proyekto, ing manungkulan, pero sa sabatan dala, ding kayang katunggali. Inya, makapag-implement ang masanting programa, banluntoyang alanggewa. Inya, miraras karing memalen, ing dekalidad a serbisyo publiko. Kalupa ding maayos at matibe dalan. Kalupa ding problema tamo, kening dalan tamo keni. Deng anak, paninang alang klase. Uling, mapali, ela dekalidad, ela komportable, kareng classrooms. Alang sapat at komportabling lugar, kareng public hospitals. Mekad, mintana kayo JBL. Wari, at tsula kareng pasilyo, deng dakal, amasakit. Ating panibatanan nite, graft and corruption. Ing epekto na, kakaluluan, kasakitan, ding memalen. Bakit? Ngayon kay kasalanan tamo naman.
pailoko tamo, pailin lang tamo, kareng politiko. Masisilo tamo, keng ditak ayuda. O yan, ing metong karing realidad ning kakatang lalawigan. Bilang deboto ning Birhen de los Remedios, abe-abe tamong manintun solusyon. Saup-saup tamong magremedyo. Subukan tamong makipag-aral karing paralanan ng Ginoo. Uling ilaman inyang panawunda, kakaluluwan, kasakitan, pamanabuso, kailan katuliran, ing inarapandang problema, inyang sasakupan dala ding Romano. Inya at inyang karanasan i Maria at Jesus, kening problemang panlipunan, akekatamong dadalanan, at malyari tamong mabiyasa karela. Inya, pakatingiran tamo ing amano ng Maria, daptan yu ing nanumang sabyana ke kayo. Daptan yu ing nanumang pagawana ke kayo. Do whatever my son tells you. Akit tamo pala, king ita mo mismo ding solusyon. At tsuke ka tamo ing remedyo. Nung buryanan tamo mo. Makanano? Idake tamo ing kekatang sarili. Eta pagmaymut at sa sarilinan ing kekatang kayatinan. Ing kekatang kabyasnan. Ing kekatamong oras. King matulid na sabi, maging lamak tamo, maging regalo tamo, king balayanan ng Diyos, lalong-lalo na, karing peka, kalulong, dili. O yan po siguro, ing peka masanting diling regalo, ay biyetamo kang Maria, ing hindu, ning lalawigan, Kapampangan. Ipasyag tamong eni, ing katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang mayupayang tutu. Linalang king banwa at yato, at kang Yeso-Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayaning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos, ibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublidang miering mete, at king bie alananga. Amen. kapatad, pagmasusyan tayong mipnung tula ing pangabait ning Nuana Birhen Maria, at ing anibersaryo ning pangaputungan ng korona ning Birhen de los Remedios. Uling ibat kaya, sinlagya ingaldo ning ustisya, ikristong Diyos tamo. King balang kaidwanan ngatang manalangin, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Diyos, ing pangabait ning Nuana Birhen Maria, tetakane ing munag ning pangakabos mi. Bustan mong pasalamatan da ka, kaniting makapasubaling kalam, nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ing Nuana Birhen Maria, ing maulang pagmaragul ning Israel, at ing bukod mong midungisan king kasalanan, ding sablang day, idalit da sana ing kapuryana, nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ing Ginong Diyos, kipmuane king grasya, ban idalane ing anak ning Diyos,
king kapamilataning upayaning banal ay Espiritu, akilala tala naman sana, ring bendisyon espiritual, apigkalam na kekatamo ning Diyos ibpakang Kristo, karing makabanuang lugal, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Isabel, inaus ni Maria, nuan ka karing sablang babay, uling ing bunga ni nga tiyana, apakiya pusan taya sana, i Maria, king pamakiramdam, king amano ning Diyos, at king pamanupad kaniti, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Innuan na Birhen Maria, ing tala ning bayong pamipahayag, king mayap a balita. So panakatamo sanang munye masalang pamipatutu, king pamisan metong pamanyuyu, at lugod karing pakakalulu, ban ing tula ning mayap a balita, mirasya karing sikote ning yatu, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. King katahimigan, mi papanalangin tamo para karing kay katamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ding sablang kapadad tamong miyampang kaniting misa at ding kapadad tamong ipanalangin tamo kaniting banal a kapagmasusyan. Pagkaluban na lasanang lubos a kapaldanan ding masakit, adina na lang alang anggang kapaynawan, ding hanggang maldang kaladwa, agay katamong ipanalangin at gaganakan kaniting misa. O Ginoo, ngening pagmasusyan miya, ing pangayaslag ning tula, ning munag, king pangabait ning nuana birhen, indu ning kapaldanan, tayra na kami sanang bibyebye, king pamakilapitan lub, king misteryo ning anak na, ame nga buske kami, king kapamilataning kamatayan at pamanyubling mebye. Amen. Lukluk tapo.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kako din kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan saning Ginoy ting daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Gino, iti sanang ayin iyampang mikeka, sa upana kaming manatili, king grasya mo, at iligtas king sablang dewakan, alang-alang karing panalangin, ning Birhen de los Remedios, ing kanwan-wan indu at tula ring kapampangan, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatiliya ke kayo, At keka antimurin, yat nayo ring pusuyo, makayat nano king Gino. pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing purian ampon pasalamatan da ka, kapilan man at numan ka rin, oig pa, Diyos amalugod, ampon magana ka, at ing parangalan at ibubulalag da ka, kaniding solemnidad ding nuan a Maria, kapilan man birhen. Uling pengaglineng bugtong ay anak mo, king upaya ning banal na espiritu, at samantalang bawas, alinang, ing pangabirhen na, bait negete king yatu, ing sulong alang angga, Yesu Kristong ginumi. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi, papanalan mo sana reting ayin king aslag ding espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keko, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyeneng kalis ka rin kayang disipulo nga na,
Tanggapan niya iti ikongan at minumkokan iti. Iti iyo ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ami bubu para kekay wat para karing sablang tao. Banketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanak. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniyangin igaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keka, iding tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal o espiritu. Ganakan meoig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco ake kaming papa, i Florentino ing ke kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na dening gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang may ngayang mo na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, lalong-lalo na dening anak mong mitipon, ban pasalamat at pasaup keka, ding kapatid ming miyampang kaniting misa, at ding anak mong ipanalangin mi kaniting banal, akapag masusyan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria ing Birhen ay duning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keyo, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Abe-abe tamong ening pasawop king igpa, ban kadita, maging mabiye tamong remedyo, lunas, solusyon, karing kakatamong problemang panlipunan.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Ngayon manalangin tamo para king tunay at manatiling kapayapan. O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babye ko kaya kayo. Mo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayana ning kaya kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At keka ang timurin. At ngayon masayata ang idage, king metong at metong, ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayong po, peace be with you. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ng yato. Mapalad la ring mayaos magisulo, king apuna ng kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ko.
Talakad. Manalangin tamo. O Diyos, ay pami pasalamatan da ka, king kabanal-banala na sakramento, kay ba't mi pamong pisuluan-suluan. Ibunga na sana ke kami ing katapatan ke ka, at alang-alang king panalangin ning Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Apaligayan da ka, king aldoldoming pamibiyebye. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko po sa guli para karing kapabalo. Dakal pong salamat kay kayong Megisan Metong, king kay katamong nobenaryo, bilang parangal, karing mindu, ing Santo Cristo del Perdon, ampon Virgen de los Remedios. Inga pong ginuyan ang balang mablas, king kay kayong kayapan at ganaka. Kareta pong kapatid tamong tumagon king koronasyon, iti po maganap king Pampanga State Agricultural University o PISAO, o yung dating PAC, karin king Balen Magalang. Ida pong alas 3 ning panapon, magumpisa ing rito, king pisamba ng San Bartolome, king poblasyon Magalang. At magumpisa bunan po ka rin ing religious motorcade. At king pisaw magamnap ing misa at ing coronation rites. Kaya rin na po ning koronasyon at ing pong prosesyon. Agatan pula po ding eganagad ang EMDC, LECCOM, altar servers, choir members, greeters and collectors, ding kay katang komi, at ding SOCCOM, at ding hanggang involved king liturgy, para king liturgy seminar, ding daratang Sabado, September 14, alas 9 ning abak hanggang alas 12 ning ugtungaldo. Iti po panimuna ning Father Omar Defensor. Ipanalangin tala po ding bibilog king kakatamong Basic Ecclesial Communities Parish Core Group. Magumpisa na po ing pamagpilot, ing exposure and immersion, karing may piling komunidad, keti king San Jose, Purok 3, ampong Purok 4. At makanyan mo naman po, karing tatagon king Parish Pastoral Council at Parish Finance Council meeting, at intamo pong meeting ng daratang Biyernes, September 13, alas 6 na po ning Bengi. Talakad ko po ngayon para king tauling bendisyon. Inginuman at iliya ke kayo. At keka antimurin. At mantabi ke kayo at karing kekong pamilya ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingig pa ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Abe-abe tayo pong ikantangeni ing himno opisyal. Ing Birhen kekeng patulunan, ikang minyetula, ampon kapayapan, ingin duming balen, kekeng lalawigan, uling kalimbut po, karing sa
Apat konsusyantaning banalamiso, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat kin Diyos.